Hello, Tuni Kuki News in Vazose, na bon taven lem na hivin, Tuni hin Kuki ten, mahua ito diw ti niyaw cha kain say nomin, Tuni hi date 3 February 2026 ay tain, Tuni in zong niyaw cha mi tampin tule tu ay Kuki cha ten focus ibol peno cha hil, Dilhi a MLA ho agataw hom na wahi, Kuki MLA ho dinmun i chan hi ding ham ti zong hi tu le tua i lungim na pe no a hi in hi che ho zong chu neu cha update hin bol lo hi tin a hin la tu ni i topic ding pe no cha hi le Kuki ten i ma khowa i hin to te diu i ti zong le i hin to diu khat a hin la tu din mo na hi i vet na hi le amuna Kuki cha te ho hin hi chi ima sangova thil hung lung ding ho hi i he chit lo ham a hi lawai le inamu kha lo ham ti hi lungdon ta khat a hi in hi ji chun tu ni hin hi chi topic ho hi neu cha ki sei han lang mi pin zong awareness inei theiwa kigin na khat inei wa hi chiwa mo po ho hi tha ipi thei diu ti hi tha ipi theina diu mi pi hon zong i chan ge ya hi chi hi Kuki cha ten GENTHEI na in to thei ham ti hi e thim na diwa in sei deu hin tin hi china dinga hi mi pin pan ila khom ngai ai mi pin hoi ta i din khom wa thanei na ipi ho a hi lo le mo po na nei ho hi thanei na hoi ta ipi lo wa hi le chun phat khat le Kuki cha ten yung kisi na hung sang ding igam sung inam sung hi i chan ham khana GENTHEI na in to thei wa hi ti zong hi in sai de wa hi tu hin i topic wa ilut ma sang vin neu cha tu ni thil so igam sung wa thil so zan hi a chu leima khong lang anaboy a hin army ho hong lut no wa mei te ho a hin pui lut got na ho zong chu in a sei ta vin a hi le tu ni a hi mol nom langa zong hi army gari tampi hi ahung lut novin koi amat go no ham a hi lo le ipi a bol go no ham ti wang hi sei thei a hi po in i sei ma bang wa chu tu le tu a hi dil hi mona jong hi ki ho na chi lhajing a hi in hi ji a jong hi centra ko na thupi hunga a hi lawai le hi chilang su boy ding hi ta hi lang khat na divert ball ding ti ho jong hi to gon cha chom jong hi mai thei a hi in hi ji chun nu te hon jong mol nom lang anadil lovin army ho gari tin ding dan ho jong hi to gon ana navy ti ho jong chu mo a hi kin nei aban le tu a mi pi lungdon na khat chu ipiam ti a hi le Manipur next CM ding hi koi hung hi ding ham a hi lo le BJP in tu chunga vai hop na anei dil hi khopi a Manipur BJP MLA hose ana ko khom na hi I to bang to gon anei ding ham a hi lawai la koi chu leader a hin len do deu ham I chan ge ya to gon a hin nei deu ham ti mi zo sin hi chi ki het nom a hi in to a jong hi news za chom ho hi event na hi la dang ki vet lo hi Manipur gamsunga government tha ahin form do deu ham ahin form do lo deu ham a hi lo le hi chi government tha form na dinga hi Kuki cha ten pan ila deu ham koi in pan ala koi in pan ala lo ham ti hi na sata tu le tu ai social media ho jong hi event na hi le hi chi ho bo hi hot topic khat na hi ei ho gamsung gam dang ho dinga chu ngai sa kham jong hi lo mai the a hi na hin la e ho Kuki cha te dinga chu tu le tu ai boina pen khat no hi in hi ji chun hi chi chung changa hi update ipm khat ahung uma hi le hi so jong chu in sei zom deu a hi in a hin la tu ni a jong chu ki ho na hi achal ha jingin mei te MLA hi hen Kuki MLA hi zong le hi chi hi achal ha jinge a hin la ki ho na achal dan hi event na hi le BJP leader ho na to banga hi anachal ha thei pon hi ji chun hi chi ki ho na ho jong hi postpone a bol vi ti ho chan ge jong hi akimu in I chan ge ya postpone a bol deu ham a hi lo le I chan ge ya hi chi chung chang thu hi a hin sei che deu ham ti hi sei thei chet wang chu a hi nai po in
Hi zong le tu din mona wang hi Manipur MLA meeting hi hoi ta chi la theilo azi chu ei holang hon zong adin piu khat ai azi chu lungthu meeting lungthu thulu na hi chi meeting a thulu na ananeu cha hi le center government in written na lekha a ki ji khat hichiwa hi union territory with legislature ka pi ding na hi ve hichi tam sunga ti pa hi written a nei pi lo wa hi la chun kuki cha ten hichi Manipur gam sunga government tha form na dinga ka khut ka hlun lut lo de wa hi kei ho ka ki kum lo de wa hi ti hi kichi sa na kuki MLA hon zong ana phon do saw a hi in hichi ma banga chu tu le tu a hi mei te ho hin a phat chenga MLA ho hi offer za chom jong hi a bol vi ti ho chan ge hi akimu in pu paulen lal jong chu atum be akimu pi win I chan ham khana hle mo vi ti ho jong hi mu a hin la pathin hi nga taw hitin MLA ho in jong ama ho phat chom na ding dei sa na zala nampi ahin zo do lo na diwa hi pan ila dewa hi ilam kai ho MLA ho in jong ama phat chom na ding sanga nampi phat chom na dinga thu na anei na ho hi ahin din det pi thei na dewa hi mi pi hon jong itaw na wa he chi divin jong aung kitim kin na hi ahin la tu le tu awang hi zan hia news in sai na wa chu leader khat hi chiwa election na mo poding chu central government in BJP in Lendo na khat anei ti pa wang chu in sei wa hi in ahin la Manipura kona MLA chi ho kuki hi han meite hi zong le hi chi ho ki ka zong hi boina lai a hi za chu tua hi postpone ability hi mu a hi in meite ho MLA langa hi event na hi le chun koi pen chu CM hi ding ham ti hi ki chu wa hi aji chu hi chi CM hi kuki cha te AP nom lo di wa hi na ga zong a pi nom lo di wa hi meite te hi nga hi MLA ho hin CM dinga hi meite le naga api no kuki le naga pi nom lo de wa hi in kuki le naga pi nom lo vai le chun CM chu meite hung hi tho ding a hi wanga chu anoi langa ministry pp ham ho hi ei ho offer ei bol jing a hi in a hin la hi chu ho chu ei ho MLA ho hin ama ho phat chum na ding hi lo win nampin thulu na kinei pa hi ka din det pi vi tia adin theine diwa hi phateta tauna igel do wa ilam kai ho win jong hi che ho hi keima phat chom na ding hi lovin nampi adinga ka din na wa hi ka din det diwa hi tiwa lungel anei theine diwa hi ei hon jong itaw pi jing diwa hi ti chu in phone do hin tin itiam khana update ahung kha a hichiwa hi CM dingin ama kilheng tan a hi lawai le minister dingin hi che kilheng tai ti ho hi ahung umai le hi cho jong so update hin bol hi tin tu le tu awang chu social media za chom ma jong hi propaganda za chom heung ki the a kuki MLA hon hi chi din mun chang ta win mai te hi chi ho hin CM atu ta vi ti ho chan ge jong hi ki sei hi na hin la hi cho hi thulam leng a hi bovin min angai tu dan a hin seyo a hi bovin adi ta official ta phone do na chu ima nai lo hin hi cho jong hi official ta phone do na ho ahung ting le hi cho jong chu aba nei cha hin sei ki de wa hi tu hin tui chung chang ga sei lo han Loktak jong hi masanga MP anahisa parliament member anahisa Dr. Rajkumar Ranjan Singh in asaina achu Loktak hi phateta asim phat ding hi ngaji chu hi chi hi akisim phat lawa hi le hi chiwa ko na hi I chan ham khana GENTHEI na hong ki to the hi hi chi Loktak a ko na hi mi tampi ki hin so na khat jong a hi in chule electric lang hi hen ni la cha lang hi hen tuidon hi jong le hi chiwa ko na hi Manipur ki han so a hi in tu a hi chi ho hi na sa lo hi la isu bo wa isu kang deu wa hi la chun
ina sa lova phateta ai kivet kol lova hi le gam sunguwa GENTHEI na I chanam khat ong thung ding hi ti pa hi aman jong ana phung do e ti jong hi mu a hin tu nia hi chi hin seilo na pe nu cha hi le mei te hodinga chu hi chi Loktak Lake ki ti pen hi Loktak ze a hi electric project ho zong anei theyu a hi lawai le a kom la a cheng hon zong nga ho ki mat nova sumle pai hol na business bol na zong anei theyu a hin la tu ni chan ge a hi chi Loktak Lake nga hi chi Loktak tui ki khol na ai koi machan bom hi a hi lo la dynamo na man kiti ho hi khanai lo a hi in a hin la e ho gam sunga hi ga velo hani chi video khat hi a clip neo cha kain koin hi chi wa jong hi ga velo chun imu thei deu a hi in aji chu tu le tu a Kuki cha ten iki hin so na ding pe no a hi lawai le Kuki cha te chen khom na tam pen khuga dam hi chi hi lam ka khopi a dinga poimo ta khat hi in tu chunga ke in langa ka hunga jong chu hi chiwa mo po ho a hi lowai la khuga dama protection mo poding hi chilai dam ve kolding a hi lowai la koiman dynamo man thei loading bom ho mang thei loading hi chi hi phateta ki kem wa phateta ki vet kolwa hi la chun khopi sunga tui sop la ya jong hong pang ding a hing a koma cheng ho zo se hi chi hugadam koma cheng ho dinga jong ni le cha ki hol na nga ki mat na ko na chu sumle pai mu na thei ki hin so na thei low ball hit jong le nga mat na ko na nga ki zo a ni ta chu ki hin so na thei mun khat jong a hi in tu a hi Kuki cha te a dinga I che naw I khopi wa jong ikine pi penu hi chi hi a hi ta in mundang danga thingha nga ko na tui hung long kiti jong le tui long ho jong hi ivet na hi le chun alang khat na chu hi ngi kine pi thei ta jong chu nan te thingla nga hi jong le hi chi to banga hi kine pi ding ti ding chu tui ga la theina ding thingla nga ko na tui tampi pi hung long lu ti ho jong hi be se talo a hi in mi jong ki tam a hi ta in lam ka khopi sunga hi ji chun hi chi dam hi phateta ki vet kol lo wa a vet kol ding dana I vet kol lo wa hi le chun kum izan ham khat le I gam sungu hi chi GENTHEI na in tho thei wa hi ti pa hi tu ni ai ki sei do no ma hi ni chalai la khosat hon jong be leu chun mi gam danga tu a jong hi ate ka na ding khana ga sei le han hi chi Shillong khopi sunga na Meghalaya gam sunga jong hi tui la na ding a hi lo le electricity bol na ding project bol na ding I ma nei lo I thing hlang a hi wanga chu tui tampi jong a long e a hin la dam ga tin na hi chi to banga project za chom ga bol la sumla pai mat na ding ti hi thei lo mun khat bo ne wa hi e ho khuga dam sanga neu zo barapani ti khat hi ani vin hi chi a barapani wa ko na hi nga mat no wa nga a ko na ni le cha ki cho a hi ta chu khosa jong a movin aban le tui a boy a ha sat ni ting ngo jong le hi chi dama ko na chu tui ho sop lai a bol wa khopin ani a hi in aban kit na chu electric aboya hi jong le hi chewa ko na chu power akila do ki no wa electric ho jong hi abol a hin la Meghalaya khopi sunga hi chi dam neu cha khet chun sop lai a bol zo lo je a chu asama ko na electricity akaiwa hita cho electricity man ho hi tam a hin la e ho Manipur gam sunga hi ga veleu chun tu ni chan ge a hi ei hon gam danga kona electricity akila lutnin hi chiwa hi pan akila iti ho hi khalo e ho gama kona nom ta sop lai ki bol thei a hi in hi chi chungchang a hi in zo tu ni a hi lawai le jingteng jong le hi chiwa dam vekol tinga DC in angan si organization ki CM a hin hi chi chairman pa ho loi jong hung ki ho piu hi tin ama hon jong I chan ge pan ala wa a hi lo le mi pin tu ni chan ge ya
ana asa lo dan ho jong ama hon jong a sei nom deu ka ta sanin hi chi ho jong chu ana veo hitin tu le tu a jong hi a hing a koma hi chi dam koma cheng ho hi velo chun vo cha ui cha a hi lovai a cha e bu ti ho jong hi kisim so ke hi cho zo si jong tu a hi chi dama hi hung lon lut sa wa a hi lovai le bom hi wa dynamo ho iman wa hi le chun ei ho ki eng bol ei ho kisumang to banga hi igel de wa hi in ngi chi chu a hi in hi ji chun tu ni a jong hi ei hon hi chi dam hi phate ta ki vet kol lo wa dam ko ma hi ta hi chen wa nai cha cha chen wa hi le chun ei ho dinga jong i hin now danger apana hi chi tui hung kang ta hen lang hi le ei ho dinga cho ha sa na len ta hung thei a hi ji chun masanga patna kana sei a hi ta in 2023 gal i hung za mo wa lam ka khopi ai hung ki not no wa chen na ding nei lo wa dam kom la hin wat ho ahung la ya jong chu kana sei a hi ta in dam ha ko na kilometer khat na gam hla i chen no ngai a khuti la vai le i dam hi hung thieng lo ding tui hung kang chi ding a ho chi tieng le lam ka khopi sunga tui ni hung ha sa ding tui sop lai na ding loading ti ho jong hi anaki sei a hi in a hin la hi cho chu inana sa po vin in ngai sa po vin tu a hi tui ni hung ha sa panding hai mi hung tamova khopi lien ta hung hi teng le i tui ni na deu i tui la na deu hung ha sa ding hi chi dam ti lova hi tui la na ding dang hung loading a hi ji in hi chi ho jong hi lam ka khopi sunga cheng le hi chi dam ko ma cheng khomi hon hausa hon ingai kho ngai hi ta hi i ma cha na sa lova isu ne nova ngahi lova ile akom koma in ikisa wa khat le khat hi ta hi i hung chen nova dam kom zo se a thing ho zo se in phu chai ni tiengole i tu yu hi hung kang ding nge chi tieng le chun lam ka khopi sunga kanami a cheng i zat ham khat hin tui don ding in nei lo deu GENTHEI ha san na i chan ham khat in to de wa hi ti chu neu cha tu ni a hi kanami pi te hon jong in a her kha mai theo in a her kha lo mai theo a hi in i her kha ta lo vai jong le tu ni a pa na gel do tha ki no hi tin hi chi dam hi i atile protect phateta protection ipi wa dynamo bom kiti ho a hi lo la poison mang cha ngamat kiti ho hi ball loading in zong ikti movin hi chi tuya ko na hi len mang cha a hi la vai le nga koi mang cha imat no wa hi le chun i ma cha boina loading a hi a hin la hi chi ho chu mang cha talowa tu lai e hon dynamo iti ho electric current ho mang cha a hi lo le dam doi cha chom poison cha chom mang cha nga imat no vai le chun nga jong hung ki chai ding atui jong hung ki chai ding ni chi ting le chun again thei ding chu ei ho mama hi ve ti hi ka sei do no min a lim ho jong hi ga velo chun hi chi lang asai lang kimat heta cho hi chelai la kimat heta hi chelai la a hi ho isa no wa hi le chun vo cha a cha iwa tingu le hi chiwa anian ho jo si chu hi chi ahung lon lut ting le anoi langa cheng ho khu tui sop lai bol na dinga tu le tu a jong hi project jing lam ka khopi sunga water supply ball na dinga jong ho to gon jing a hin hi chi ho jong hin i chan ham khana GENTHEI na hin to diu a tui don hon jong tui a thien lo je adam mo na za chom hin to theu chule dam ko ma nai cha chai chen wa thing le hampa ho in phu chai ke ni tiang le hi chi tui yu jong hi aba nei cha hong kang su ding hi chi ting le chun ako ma cheng ho dinga jong hi ha sat na hung thei ai hi chi chu hi lova phateta ai ki vet kol lova dam naya i chen lova dama ko na kilometer khat vela ki gam hla ki cheng han lang hi chilai la ai thing len ta han lang hele resort za chom bol lo hi tin a hi lo le tourist za chom bol jong le hon i ma cha a boina loading min jong a hin vet nom ding ei ho a ding a jong tourist spot jong hin tin sumle paila lut na jong hin tin chule nga asunga nga imat nova ko na jong cho a hi a len ho mangcha a hi lo la khoi ho mangcha imat nova hi le chun nga chu pung ding a hin la ini loading
hi lo vai le ini loading chana mat ding I go no vai electric current ho bom ho hi lo le dam doi ho mang chai mat ding le hin imat kha lo chan ge a jong hi nga tampi ki that na hi in hi chi ho chu a hi ting le tu a akom la a chenga hi chi tuya ko na nga mana ki wa na nei hon jong mat ding in het lo ting le Kuki cha te GENTHEI na hung sang ding hi chi chun hi chi dam hi pateta ki vet kolova a king a kom la a cheng hon jong ni e hol na pateta I man theu hi chi chun hi chi ini e hol now iki hin so na thei lampi lien ta khat hi chi in za bol hi tin hi chi ho hi hieng a koma chena tui su bo ding a hi lo le thing sa lu ding ti ho hi igel lo de wa hi ti jong hi kanam mi te ho kain tem nomin tu chunga chu research a ki bolin hi chalaila a hi pateta analyze ana ki bolin ana ki vele in a hi le hi chi dam noi langa jong hi kennel za chom chom kennel ni le thum ana ki hlung do a hi in a hi le hi chi kennel ho jong chu tu ni a hi gal jam ho ham a hi lo vai la hi nga ko ma cheng ho ham ke talo kennel ho jong hi hu uvin hi ta chu in mun ki sa avin in mun phateta a isa wa a kennel pa chu na sa talo wa tu ni a ei hon kennel isu mangwa in mun ki sa ho jong hi ei ho development kisu mang na khat a hi in tu ni a hi chi kennel ho hu usang wa chu kennel a low a kennel tui hana ding pa chu low a ki bol ta lo je in kennel jong ki bol ta lo ding a hi ti a pangwa hin ti chu ke hi ki het mo sa ta ka ga chi a ka ga do a hin hi chi kennel sumanga kennel chunga inmun ki sima ana cheng ho ko ma ka chi in ka dong in a hi le hi chi kennel hi low phile ho a ki bol la ya chu tui sop line dinga ki bol a hi in a hin la hi chi low ho zo se chu tu hin in mun a ki homin in muna a in a ki sa dim gam tawin a hi le hi chi wa tui ahung ding hi dar kal ta lo a hi ji chun kennel ki sumanga kennel chunga in ki sa ai tai ti a e don put no bin a hi le hi chi low a ta lo wa hi le nang ho kennel na che no chu tui na don ta lo diu ham ka ti le tui hoi la ya ki la nge na ti wa ai lo vai le tui don ta pong e ti a hi chi lai na khosa ham ka ti la I nui san hi chi to bang lungel mai chu hi vin hi ji chun tu ni a hi pai le ta hi han lang hi zong le kenala chu tui hung long han lang hi le a kom la a cheng ho tinga chu ki hin so na tui la na zong nom ding hi ta chu ki hin so na bailam ta hi a hin la hi chi ho zo si hin su mang ting le tu la ya bottle khana cheng som ki pe ho hi phat khat le za khat hung ge ding ai hi chi ting le chun I GENTHEI deu hi I chan ham khat I hung GENTHEI theu a hi in hi ji chun a hi the ai le thil hi apet pet na ding ngai to lovin khonung chan ge ya ding jong hi I ngai to wa hi chi dam ko ma khotam pi hi ni cho zo si jong a hi the a hi le ngamat a ko na ki hin so na thei lampi tampi hi in ngai tu a hi hoite ta a hi chi dam hi I kivet kollo wa hi le chun phat khat le GENTHEI ha sat na in to de wa hi kanami te ho hi ji chun a phat a kilem pe na hi tu a jong hi ge sang nai lo a hi in a hi the a hi le hi chi wa mo po hon jong pateta apan ila kit nova mi pi ho awareness ibolwa mi pi ho he theme sa wa akom la a cheng ho ki hin so na a hi in khopi ki hin so na khat a hi ti pa hi ilhang sab diu hi dei sa na jala chu tu ni hi chi video hong ki sim a hi in etm khana isei nawa isei hil isei wal ho ki ngai da mo hi tin kanam mi te ho a hi thei chana hi chi dam si hi Churchanpur district sunga inei loyu chule Kuki cha te ki hin so na thei lampi len ta a hi in tunia ai hon ikisu mangkha wa hi le igen thei de wa hi ti chu po na jala neu cha tu chung in langa hung ki hung na a I chan ham khat anaki vet na a Kuki cha te ma ho dinga gen thei ha san na hung thun thei na ding lampi ki mo je a chu tunia ki phon do lo wa hi le hung ge sang ding hi ti ja chu hung ki sei hi in
tu ni Kuki news hin ve zo se na chung che win ka ke pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki